Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ngwaga kwa 1947, lesogana la modiši o be a ntse a diša dipudi le dinku gaufi le lefelo le le bitswago gore ke Qumran. Lesogana le o ba le mengwageng e between 14 le 18 years. Qumran ke ye nngwe ya mafelo ao a lego gona mo nageng ya Jordani gana mola Israele, yona e kgauswi le the Dead Sea le naga ya Jerusalema. Ka Sekgowa goba ka Seesimane, Qumran e ra gore the riverbed. Mošimanyane o gantše a diša dipudi ebile a ntše a nyakana le tše dingwe tša dipudi tša gabo, a thoma o topa maswika a ntše a foša maswika. Gona me a bego a diša gona go be go ena le dithabana mare thabana tše dinnyane e seng tše digolo. Dithabana tše di be di ena le a cave mo go tšona, kore go e lebeletše from a distance le o batamela o tlo bona gore go na le mo e le gore go butswe, kore ke leswika la thaba mara go na le mo e le gore go epegile go butswe. Go ka tsena ka yona gona mola go epegileng gona wa tsenela ka mola gare o tlo kgwetša gore ka mola gare ka mola kore go open, o ka re ke felo go na batho ba bego ba dula ka mogare ga cave yeowe. Se ke sešupo sa gore ke nnete borakgolokhukhu ba rena ba dula ka ra di-cave ka nako tše dingwe. Gantše a topa maswika a ntše a foša mošimanyane a ke thalokela mola ebile a nyakana le dipudi tša gabo, le lengwe la maswika aue la tsena ka re ga cave gomme la betha pitšana tše tša o dirwa ka letsopa. Gomme mošimane a kwa pitšana yela e thubega, ga e kwa moduma o wa pitšana e thubega, yena o ba sa tsebe gore ebile ke pitšana o bane kwa gore ke bethile something, selo sa gona ebile se thubegile. Mošimane ke ga a kitima a tsena ka mola gara cave yela, o maketše ga a tsena fela ga ntše a subelela ka ra cave o bolela gore go gongwe e be le lesufi ebile go tšhoša, o bolela gore o be a tšhogile. Gomme ga ntše a lebelela ke nnete a hwetša pitšana mo fase, e go boena le pitšana tše dingwe gape e be le tše dintšhinyana, e be e thubegile gomme e bontšha gore ka mogare ga yona go be go ena le dilo tše re di bitša re ke di-scrolls. Di-scrolls nkare ke mohlomongwe le tšano tshwana le like maphephe goba dilo tše le gore ba ngwalela godimo ga tšona mola nakong ela ya bogologolo. So batho ba ba ja tšona maphedi wa magologolo goba whatever ba ka išomišago ka nako ba kgona go šomiša le matlalo a diphoofolo go mokgwetše le gore ba ngwadilwe mo go tšona. Gantši ba ngwala dilo tše di bego di tlhaga ka nako yena ewe goba dilo tše le di tlhagile ka nako e fetilego. Ga ba bantši ba theletša di-story tše ba di botšago ke borakgolo ba bona le borakgolokhukhu ba bona le bokoko le bokhukhu jwale ba ngwala nto ngwe le ngwe fase. So mošimane o ile a hwetša di-scroll tše dintšhi gomme a thoma o bula le dipitšana tšela tše dingwe tšela a hwetša le gore ke nnete ka mogare ga tšona o tletše di-scroll tše dintšhi ka mogare ga tšona. So mošimane o ile kore a discovera nto ngwe ya bohlokwa kudu mo lefaseng, a discovera nto e le gore e be e fihlilwe. Go na le batho le ba e fihlile ba senya kore batho ba bangwe ba naga goba batho ba setšhaba ka moka la sona mo lefaseng re seke ra tseba ka sona, re seke ra tseba ka ditaba tšeue. Di-scrolls tšeue di be di ngwadilwe ka leleme la Seheberu kore Hebrew le Se-Aramaic. Go tloga mouwe ka 1949 o fitlhela ka 1956 di-historians kore batho ba ile gore ba rata go lebelela kudu taba tša se-history ra tseba re ke dilo tše le gore di diragetše ka nnete mola kgale. So go bona batho ba ile gore ba šala dilo tšeo morago gomme ba di ngwala fase, and then le di-treasure hunters ke batho ba ile gore kgotse ba ya gana mola di-caving ba ya mola ile gore ntse go dula batho kgale mohlomong batho gona ba ka ba setse ba hudugile mo nageng ewe ba subeletše ba nna nageng tše dingwe. So batho ba ke ba ya di-treasure hunters ba ya gona mowe ba ya ba checka ka re ga di-cave, ba checka ka re ga di-buildings tšene tšewe tša kgale tše dingwe kgotse bile setse di wile jwalo le jwalo, tše dingwe kgotse le di na le di-basement gomme ba tsena bona ba tšama ba nyakana le mahumo ka nako ntši ba kgona go hwetša di-gold di-diamond, ba kgona go hwetša like di-necklace tše di botsebotse, di-ring jwale le jwalo.
le tsona di-scrolls ke di tšengwe tše le gore ga ba di kry-ile ba di tšea ka re gantši ba seno di tšea ba di ša mo bokgobapukung mo e le gore ba ka ya ba direkiša gona gore ba kgone go hwetša tšhelete. Le di-archaeologist ke batho ba e le gore ba ke thutetše ba tswa go tshwana le di-university go tse le gore ba ke thutela dilo tša segologolo. So di-archaeologist le bona ke batho ba e le gore ba ya gana mola nageng tsene tsela sa le go dula batho kgale go tshwana le nageng tša bo Egepeta, Egypt ba kgona go ya gana mola and then ba check tše ba ka go di checka ba nyakišiše kudu ebile di-archaeologist ebile di rata go epolola le batho ba e le gore ba se ba robetše kgotse ba epolola marapo a bona ba nyaka go bona gore na kore ba dira di-test ba nyaka go bona gore ana batho ba kgale ba le jwang ba tshwana le rena na jwalo le jwalo ba phela jwang jwalo le jwalo kore di-archaeologist ba checka gape kudu le diphoofolo kore ba checka dilo tše ka mokana tsona nto ngwe le ngwe le gore e amana le bogolokhukhu gore re kgone go tseba re le batho rena re tswa kae re ya kae. So go tlogeng ga ge modiši o a kry-a tsona di-scrolls tšeuwe ka ngwaga wa 1949 go fitlha 1956 di-historians, di-treasure hunters le di-archaeologists di ile le tšaya gona mo di-caving tšeo gomme le bona ba hwetša go ena le di-caves tše dingwe gape tše dintšintši ba ile ba tsena ka mogara di-caves tšeuwe ba hwetša dipotwana tšeo tša go dirwa ka letsopa ka re ga tšona go ba yona le di-scrolls tše dintši ba hwetša gape le di-manuscripts jwale le jwalo. Di-manuscripts tšewe ka mokana ga tšona ba re ba kgone go hwetša total ya about 900 manuscripts gomme di-manuscripts tšewe le di-scrolls tšewe ba di thea lebitso ba re ke the Dead Sea Scrolls ka baka la gore di mo gaufi le the Dead Sea. Dead Sea ke e nngwe ya dinoka tsene tšego di lego mo gaufi le naga ya Jordani, Israele le Jerusalema. Di-manuscripts tšeki ba ile ba di iša di-university tše di fapanego gomme ba thoma go di studiša di be di ngwalwe ka leleme la Hebrew le Aramaic. Ga bantši ba di studiša ba kgotse le gore tšona di-manuscripts tše di tshwere ditaba tšeo di diregilego mengwageng ya kgale. Di-scrolls tšeo le di-manuscripts tšeo e be e le tša tumelo ya sedumedi goba mohlomongwe ka re religion ya Majuda, the Jews. Ka gare ga di-manuscripts tšeo ba hweditše the Book of Enoch ke ngwe dibuka tšeo ba di hweditše ka ga tšona di-scrolls tšeuwe, the Book of John, the Great Isaiah, Psalm 151 le tše dingwe gape. Go hweditšwe 225 biblical text go ra gore dingwalwa tša sedumedi tše 225 tše e leng gore ga senke tša kgona go tsena ka re ga bebele re šomišagane jalo. Ge go dirwa dinyakišišo goba tšona di-test go hweditšwe le gore di-scrolls tšeuwe di ngwadilwe ka the 1st century BC go fitlhela ka 68 century AD. So ka lebela ka bona gore tšona dingwalwa tše ke tša kgale kudu ke kgale kudu di ngwadilwe. So ye ke introduction e le gore ke le tlišetša yona tšatši la lekgono ka baka la gore ke rata gore re tle re tsene ka re ga the Book of Enoch ke tlo e bala le lena ke na le buka ya gona gomme ke tlo dira video le gore ke tlo dira sort of summary nyana ya yona ka le tlhalošana what happened go ya ka Enoch. Enoch ra mo tseba o gona ka bebeleng ke ragolokhukhu wa Noah. So ke tlo dira yona video anyway a short summary ke nyaka gore tsebo rena re tswa re le kae ba ga gešo that is why ke nyaka go share this information le lena from there and then ke tlo bala le lena bebele ela ke bebele le gore e ngwadilwe ka Seheberu mara yone ba e translateile ka English. Ga re tlo bolela ka the Book of Enoch re tlo kwa ka the fallen angels kore mangelo a tlokile go le godimong ba etla mo lefaseng. Re tlo kwa ka bana ba bona ba ba bile go le bona mo lefaseng bana ba ile gore e be e le magema ra tseba re re tsena dikolo re be re dira direto goba dinonwane go gopola nonwane ya tselane le magema re kwa ka bogologolo gore mo la kgale sa le go ba le magema mo lefaseng. So re tlo kwa ka bona ka ona magema a go rena ba be ba itswa kae and then re tlo kwa le ka metsi fula
Ra tseba ka metsefula, modimo ile a tlisha metsefula mo lefatsheng a gogola batho ba lefatshe ka moka jwalo le jwalo, gore na ke eng ntho e le gore e kwatisitše modimo gore a be a sende goba a tliše metsefula mo lefatsheng. Re tlo ka dilo tše dintšhi kudu gampe. Re tlo ka the Anunnaki, la gopola ona le video ke dirilego ya the Anunnaki. Ba bangwe ba fela ba re the Anunnaki ke ma-alien, re tlo bolela ka ona ma-alien akere. So di gona taba tše ka moka na tšona ka gare ga buka ya Enoch. Re tlo bona rona ka baka la eng ka gare ga bebele ya rena dilo tšo ka moka tšona di se di lokelwe, ke ka baka la eng information ka moka na yona ile ya khutišiwa. Re tlo kwa le ka Psalm 151, Psalm 151. Re tlo kwa le ka the book of John, ra kwa le ka the book of the great Isaiah le tše dingwe gape-gape, ke dilo tše le re tlo bolela ka tšona. Le gopoleng gore gape go na le video nngwe sa le ka e dira ya the Bigfoot. Bigfoot ka re nkare ke motho tšhwene goba tšhwene motho. So dilo tšo ka moka tšona re tlo kwa ka tšona gore na ke nnete di be di le gona na. Ke a le leboga.